Makiaria marĩ kanitha-inĩ wa Emmaus AGC mwena wa Tinet matongoretio ni ambunge Charity Chepng'oni wa Njoro, Kuria Kimani wa Molo, mũrũgamĩrĩri wa atumia wa Naikuru Liza Chelule na mũhũri biashara Bundotich Kiprop niwe Buzeki na Ngenge ni makomithitie ngwatanĩro ya NASA ni kuga ni magatabania mũcemanio wao wa keheri-inĩ mũthenya wa rũciũ. Atongoria acio ni maugĩte no wagagu na gĩthagathago marenda kũrehe bũrũri-inĩ. Na pia ni wakati Raila asikie kabisa wakati wa siasa imeisha, na pia aliomba kura na Kenya wameamua mara ya pili rais wa Kenya ni Uhuru na Ruto. Na therefore ile kitu ninaomba, wacha Raila pia kidogo aheshimu nchi ya Kenya na ajue hii ni wakati wa kujenga nchi yetu. Tumepoteza wakati mwingi sana na mali nyingi sana za wananchi zimepotea kupitia demonstrations. Ambao unaamini na hii katiba mpya ambao unasema kwamba ulianzisha na kwamba ulikuwa katika kipaumbele, unajiita father of democracy. Demokrasia ni kwamba wale viongozi ambao wamechaguliwa uwa support, give them a chance to work. Ikifika wakati mwingine wa siasa na utakuwa na wakati wako. Atongoria acio a kiama kia Jubilee ni mongereire kuga ni methagathagite gugekinyia igongona-inĩ rĩa keri rĩa kwĩhĩtithio kwa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta mũthenya wa rũciũ kiharo-inĩ gĩa Kasarani. Tutakuwa na serikali ambayo itaapishwa Tuesday, alafu kutakuwa na ingine tena sijui ya kusema People's Assembly or what. We cannot have two parallel governments in the same country at the same time. Hii haiwezekani, na nataka kuambia Raila tone down na ajue kwamba amepatiwa nafasi mara nyingi sana na Kenyans. Ihinda-inĩ rĩu Buzeki ni ugĩte mũtongoria wa ngwatanĩro ya NASA Raila Odinga ndangĩhokerwo bũrũri nĩ amu nyota wake wa ũtongoria ũrongoreirie kũhotomia ũthii wa na mbere wa bũrũri wa Kenya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.